Yeah. Sparta and the boy. Mr. Ready talking, Elite Soundwave Studios. So me say, Mr. Ready talking ngapate time. Angoma nduguro wandugu batakai. Saka wakufunga hana yangu itarova kuti bam bam. Bam bam. Kwa uzenda tubamura osama bamure. Waita kuti kuma ngoma wanditi matsemure. Mr. Ready talking ngavanda bakuta nisipo. Mangoma, so me say, toto darira kostikiri zaikita. Wajama mapisi amukatira ndo Rikita. Rikita. Padino imba pese bano buda Rikita. Toto darira kostikiri zaikita. Ayama biti amukatira ndo Rikita. Rikita. Padino imba pese bano buda Rikita. Topida nechitachi imi ara matiriti. Musa ita sema fani imi matireti. Kuna ngoma totiro wa shiri very petty. My tactics apere sabila te. Yo, tafata uchinja mpaka. Tarisa skirinda titata paka. Usayeta iwe nati shino usamaka. Mr. Ready talking. Tochimanya bajisha chaso. Toto dariri Toto dariri Mr. Ready talking. I wouldn't say Toto dariri kostikiri zaikita. Ayama piti amukatira ndo Rikita. Pandino imba pese vano buda Rikita. Toto dariri kostikiri zaikita. Ayama piti amukatira ndo Rikita. Pandino imba pese vano famba babit imi kuita walking. Mr. Bakufura siso kuita fighting. Fighting kutotanga kuita fighting. Bangi bakulaika kuita like Sakaninga ite fidgeting. Armisa ngoma ndukuru wazeta kicking. Mr. Ready talking rukupinda kuita stepping. Wawuze kuti pashota ita pecking. Sakanda gona kinda kuto ita trapping. Mr. Ready talk wakufunza wapanepi. Chaman kasimuno imba futi repi. Kasimuno tena kasimuno ruwa tripi so. Toto darire kostikiri zaikita. Ayama pisi amukatira ndo Rikita. Padino imba pese vano buda Rikita. Toto darira kostikiri zaikita. Ayama pisi amukatira ndo Rikita. Padino imba pese vano buda Rikita. Wangi wakushamsi.